i-audit lakhe ngithola so ukhulume izinto ezibhaya ngathi mina no mfethu yazini ngcono sizinikeze isikhathi hlale nawe phansi sikuze ukuthi kahle kahle kuhambani ngithola bhala sofika bhala uzobona awuthi simuhle. Yeah, sure mthiza utham. Sure. Yeah, sure. Nje sikupromisile ukuthi sizozwakala sohlala nawe phansi. La kusesifezile isithembiso sethu uthami. Ngingajabula mangasithathe usibeke na Bram iqala nje ukuthi enhleki kuze kanjani ukuthi usuke ekhaya utholakala sosestradini yona. Yeah, kwenzakaleni Bram? Sure mina awuthami kushuthi manje ngumuntu ukuthi ngiyabhema yabo. Yeah. So lapha endlini kuke kwenzakala ukuthi abazali bake bashona yabo. Yeah. Umama akasekho le time. So manje ngisele nomamncane la sibona khaba uMawulidi yabo. Okay. So ngeke ngaqabana nomntwana wakhe firstborn yakhe angithola. Ifirstborn yakhe ingakanani? Umjiti nabo ma 20 something. Wena una how many? Mina ngina 38. Oh, okay. Angithola. Yeah. So masicabana nalentwana alright. Umamncane amatshele lentwana ukuthi ungibophisa bathi mina ngibakhiphela isibhamu ngabakhomba ngesibhamu yabona. Alright kwaba abantu ukuthi bayaya lapha alright umamncane makafika lapha ubhalisa ama protection order ukuthi mina abantwana endlini bangisaba mangena ngiphethe isibhamu bavala iminyango yabo. Yeah. Alright ngaboshwa ngayohlala eModapi last year January ngaphuma June. Alright mangibuya ngisakhona ukuyela endlini ngenxa yokuthini sekangifakele i-protection order uyabona. Oh ngiyakuthola. Manje ngumuntu okuthini alright lapha endlini mina bebang ubhuti wami bekangibhayela umkhukhu wami ukuthi ngibe nehonji lami lapha emuva yabona. Umuntu ongenayo alright ngisiphumele ekuseni ngiyele ngasephumlani mall ngozama emateksini ukuthi kube mnandi ngibuye late so manje lo muntu senza ngikhipha vele same day ngithe mangibuya ejele vele ngaqala ukulala estradini ngoba manje bengakatholi indawo ukuthi ngingahlala ngaza somewhere vele kulama site wasephuma sile ngitshela abafowethu inkinga yami abafowethu okay bangilalisa uyabona so manje ngaqala vele ukuthi amajita sometimes ngincenyiswa umfowethu ngiyachifta kumfowethu ngohlala nobani baso manje ngihlalanga grand yabo ngingajabula ukuthi nami ngincede abafowethu ngibuyele ejardini yabo. Sure. So manje mina into engimangazayo lapho wami njengoba bazokubophisela ukuthi ukhombe umuntu ngegaya wamkhomba ngempela umuntu ngegaya nolo. Brian kushuthela abantu azange ngakhomba umuntu ngesibhamu yabo. Yeah. Enye into abayifakile lapha ngikhohle ukukhuluma yabo bathi mina bengitshontsha izinto zabo yabo. Ukusho ukuthi la ngilala khona eroomini kunento zokuthi umama kamama naye umama wakhe sister. Ashona yabo ashiya amanye amabhodo. So manje family ngathi bebenza umsebenzi etsenelungu yabona thathela le board abawusebenzisa lo muntu athi mina ngilithathile ayeka bomngane amafika abatshela ukuthi thina strange board endlini manje mangizo find out ukuthi lo muntu uyile letsenelungu bekunomsebenzi athola le board uhluleka na ukuza kimi ukuthi phela lento ngithole ukuthi ijontshile nabo makhelwane next door nabo sebathi mina ngiguge enye ibheke yaba ngazi begcwele ibanere and we choose lento ngiyazi uyabona and kunomunye umcashi naye angazi angisamboni lesikhathi ngibuye bekahlala lapha ejardini bathi uPeter uye ke umamncane naye uPeter bathi mina ngithathe ama-ID kaPeter ngazi ama-ID ID yale out namakhadi so manje ngagcina ngizithola Abraham ngasangeni lapha endlini and manje lapha vele kabe umama wami yabona so nami ngisho ukuthi bafethu nganginceda ngizithole sengibuyele lapha endlini ngoba mina nginankinga nayo yabo ukusithola nje ngisendaweni right lento ukuthi ngizohlala nomngane shifte kabomngane wazi ukuthi ekhaya yabona ikhona time into kwayimosha lokwayiphula ejardini maybe elidala ukuthi bazokuba bakwenzele i-litigation protection order noma ngikuzalela sethi bathi lo muntu uthi mina uphule umnyango wasekhishini ikhona evidence lo mnyango yazi iminyango le wakudala kona lo wezenke and kukho bekile vele uke washawa enye uhulumeni
philisa umagogo lapha sakhula abantu Yeah. since wagobeka lo mnyango zihamba lungu so manje lephoyisa lithi kimi bathi wena uphula umnyango ngithi uphi umnyango ngoba mina ngiphulanga umnyango Yeah. since that time vele umnyango namanje ngishiye ngiyazi umnyango. Yeah, sure. Yabona the only thing kumele senze ke masingayichatini manje singamthuso somthwalo mamncane. Yeah, singamthola. Okay, yabona because nayimela ave sikhulumisaneni, you understand, because obviously yabona ngifuna ukuba bias mhlambe sithenge i-site istory somunye umuntu abona singakezwa both sides, you understand. So unesikhathi kanani le strategy? Since ngibuya June until from July. So from July, ne? Yeah. Okay, ithi sibone umamncane ke siza ukuthi uthini kwenzakalani ngithola but asithembe ukuthi izinto zizova grand. Ngajabula ngabona izinto ziva grand. Okay, so uhlala nobani lapha unomhlala nomuntu wakhe ori lapha endini shooting wasiyakhe yeah ihlala noCherwayo nabantwana baya bayi3 endlini endlini awubaniki room ngaphandle Grootman nami le firstborn ngihlala kule room eliphambili elingaphandle yeah noCherwayo so ingozi kamamncane wakho inabantwana bayi3 yeah out yeah uthi ihlala nabo endlini aw okay engathi ngabathola baphelele bonke uyathola wena and labo aba-understand ukuthi asilanga uzo-argue or uzokhumbuzana kakhulu ngepast understand abona the only thing oyidingayo wena i-shelter ejardini for now yeah ngizokhala program wena noma ngiplomela ngara ikarini yabo ngizosondela no yabo yeah wala utham yeah ayisiye riding le ekuthatha kuyizwa manje kula nguthiza abantu abona lo pain leyo yokulala estradini wazi kahle ukuthi unekhaya and abazali bakho abasekho wena akekho umuntu ongakhalela kuye akekho umuntu ongakhona ukuthi ubhodle kuye izinto ezidlayo ngaphakathi wena but instead yabona uhlale ubhekane ne-rejection so asingasawe isikhathi mina awuthi sicwale ngumamncane before sicwale itrat simuze ukuthi kahle kahle khambani la imateksi uyasebenza untshontsha amateksi wabantu waletha la awutshela ukuthi ngithakathi ndini wabulala umama kumele lezo zinto uthiza ngingaliqono la Sanibonani? Yebo baba. Ninjani mama? Siyaphila. Oh, siyaphila mama. Oh, igama ngu-Innocent Masuku ne? Siphuma kushow igama layo ibuyele ekhaya yakuMoja Love ne? Thini? Ishow yethi ibuyele ekhaya. Ibuyele ekhaya? Yeah, igama le show. Hayi mina ngeni kulezo nto zokubuyela ekhaya baba. Ukho lapha engena khona. Ngizekile emoyeni wami. Uthumashe. Ngifike ngalapho ekufanele ngife khona. Ngithuthulwe ngesibhamu. Umntwana akhiphela isibhamu kini. Ngisile kini. Baba, umntwana uzongena la ngifile. Mangiphuma ngale gate, ngibona le kalifu le. Yolala lapha umapitla umama amalele khona. Umntwana uzongena la ekhaya. Ngisaphila nabo bhuti bami ngibatshelile. Angifuni lutho. Angikhiphela isibhamu. Angibulala ngumkhuza ntshontshelwa abacashi. Ngizohlala kanjani umuntu ontshontshelwa nabo makhelwane ema next door? Impilo yami imoshekile kulomntwana. Anginaxolo lakhe futhi. Wenzeni no mama Anginaxolo lalo mntwana futhi. Yazozala mama. Khathi imtshelo ukuthi la angangena ngaze ungena kanjani. Nengento ukuthi ngiyombophisa futhi ukuthi ungena kule charity la. Ugijima uthobophisa mina kini. Ukuthi ngiyophuma ema TV. No akakubophisi mama yazozala mama. No. Anginaxolo lakhe lo. Uhlala nobhuti wakhe omdala uhlala la kule room akangideleli ubhuti wakhe nobhuti wakhe usePitori akangideleli ngikhulume nabo ubhuti wakhe makayenza lonto umkhuze kayingakahlezi la athi yekela oyosilandela isibhamu namhlanje ungilethela abantu bama TV ukuthi ngizophuma ema TV anginalo icolo lakho umntana kasisi wami wena anginalo icolo lakho mama anginalo total mamele ma ubona ukuthi umoya wami uyamosheka ngoba wena uzongidelela la eJardini bengizile lusisi wami ngicela ukubuya ekhaya ngobusisi isibhamu azi ukuthi umntana kasisi wami oqala wafa ngesibhamu la eJardini alethe isibhamu uyamkhuza ubhuti wakhe
Anginaqolo lalo mntwana ngoba ungahamba uye eAmerica okulanda fly machine ubatshela ukuthi ufuna ukuya ekhaya la kalifu la mapitla zanga ifelele all right mama ngokuphathisa kwagcina ngoba ngizobuyela court ngibatshela ukuthi nomnyango wami akakawubhadali awujikele ngale mfana wami ubona umnyango wakho okay awukapa ngensimbi anginalo ixolo la wena kodwa mama yazi yoma sithi kanje wena mama ne yeba sezela na mama ne ukuzwa iset lakho lesitory abantu because sina asithatha my side yabona okay mama all right yeah angangena endlini Imela ngaphandle. Ngangena endlini. Imela ngaphandle bro. Ngangena endlini. Imela ngaphandle. Ngizophinda ngine case number yakho la. Mama relax. Ngimwaza kodwa khona. Yeah. Lana bokukhulile ne. Ukhiya ne. La. Ya, ukhiya lo mnyaka. Besiphuma ngapha masango. Wawukapa ngensimbi. Uyawubona amkhuza ubhuti wakhe omdala. Athi lento yenza thina la ngomthetho. Umamncane wethu ngomthetho ngaba sihlalile. Okay. Umama osincengayo osikhulisile. Okay, yeah. Ntshela bomakhelwane ngapha eNipsto labo babona abagcwelela. Abatshontshela. Ngale maNipsto atshontshe. Kunobhuti ohlala. Beke batshontshelani ma? Mawashini bakhala bathi zikhathula amateki. Bayakhala mama ngapha makangakutshela na istory sakhe. Ibozo umntana wakhe ze identity. Baye mina ngizokonela umntana. Amari wona ayingakho. Amari happy kuza nabantu ngumtshela ngithi kusasa siyavuka sengabasuthu. Ngifuna uyekele lento. Ngitshela ukuthi uloyo yimi. Ngithi ngikuloya ngumntana kaso umama unishenela ngani? Alishano mama washona nasela nobani beningadlila endlini benidla ngizama ngingasebenzi ngithola amatoho ukhansela ngizamele ukuthi nidle ubhuti wakhe ngathi ngoba uthi uthatha igarage bekalala igarage besibeka imoto egarage alala lapho eceleni kwemoto ubhuti wakhe ngathi thenga umkhukhu ufake ngale emva kwamagulu ukuthi abe ne ushilo vele abe nendawo yakhe yokulala yabona nokuthi angeke ngilale naye la endlini thengishebo uyakhipha uyatshontsha uyothengisa and besides that vele sekamdala vele futhi angahlala endlini yabona 350 ngimlenzele mina nge-account yami ngithi athole 350 ukuthi athenge into zogeza okubhungunya ukuthi makaqala ukuthola mhlawumbe uthola bo 1000 something ngameka waphila wathola ngithi asambe ekhipha ngathenge umbhede nyana omncane umbhede yabona alright yasamameli lo mntwana makaye kubo ubabakhe ngoba shonile ikhala kubo livaliwe ubhuti wakhe bakamthathe last isikhulume naye ezena le traffic lapha khona sathi 370 yakho mayilethe umphuzo okugcwalisela thatha ipassport ubuyele ekhaya kusinakababamba kunamuntu ekhaya ngayohlala nakubo futhi aye kubo ngizwile usisi wami ufe sekazwile ubhuti wami uthe makafika la ngoDecember makasiphumele ngendlu ngathi ngiqosha kanti next year ngizibangela inkinga zokuthi azongikhomba ngesibhamu ejana ngabe umntana obe wana ncane case beyivuda umntana ngoba vele bekafuna ukubula umntana kakhulu nami umntana nami uthe magistrate makambuza ukuthi ambuza ukuthi ulungisile umnyango kamagogo wathi ngabe i350 ihlokela kimi ngabe bengumama osile ngabe bengikhipha ngithi ngiyothenga umnyango ngathi anginandaba ngizabona mhlazana ngithola umsebenzi ngifaka umnyango mama angisakwazi ukhiya ngapha fanele ngishude uphume ngale so wena mama usile nabantu abaningi la anginaqolo nefamily yami yonke iyazi ede yonke senelo ngabatshela umfazi kamela umama uyebeka ngamtshela iqiniso amthola lapha eUSAV ayenza ke moto zakhe ambuza kuphi bapha bomamncane bakhona endlini akhuluma mama nomtshela ngathi mamlo yakakutshela ukuthi ngumqoshile ngoba usikhiphela isibhamu ejacket wakhoma isibhamu esinjani mama isibhamu esinjani simnyama amela ngithi bekasibambi hostage nomntana ugogo khona umntana kagogo mthambi ngibona ugogo la ngaphandle umntana kalogogo Trace ulipo silele la edanroom sisaba nokuphuma ube sisoto makaphuma ngesibhamu after that yokhomba umntana ka-anti unkosinathi athi bengithi ngiyobulala inja athi yiphi le nje othi uyibulala athi zikhona lapha ejardini zithu unkosinathi uyangibuza ngithi usho uJabu wakini namhlanje uzongilethela amakhamera ngoba ngithi mangibona amakhamera ngizothi obuya mntana kasisi owakasisi wami umamakhe ngiza ngokugcina uzumamakhe kuza ama-twins anginaqodo ukuthi wakhe uma ungambona ubatsheleka ingakwathi lekhaya leli
Mamncane ngabe bekuyindoda ahlala nomfazi ngaba sihlali. Abakhombisa. Bastata eqala ubhema insango amkhuza umfowabo. Thiza, ubuke wabona bani kalufa bhema insango. Thiza yekela lento. Wathola umsebenzi asebenza right. Washaya istrike emsebenzini. Watshela abantu ukuthi mashaya istrike bamqosha. La imateksi uyasebenza utshontsha amateksi wabantu. Waletha la. Uyawatshontsha amanye walahlete. Mntanami uyagijima uyakhanika umntanami ngibona imoto. Gijime abantu bamateksi basihlasela abanye basihlasele ngebhamu abantu bamateksi bafuna imali zabo. Mina ngikhathelo la mfana. Angitshela ukuthi ngithakathi ndini wabulala umama. Kumele lezo zinto. Uthiza nginalicolo lakhe. Bangafanga mina kuzofa wena. Nabo bazonginceda ukuthi ngene. Bangafanga mina kuzofa wena. Anginankinga. Nyawuphethe. Anginankinga. Ngiyayibhema inyawo vele. Okay, I know mama, I know. Akuzwakele just befuna nje ukuzosetha kule story and sabonga ukuthi uswelcome again ekhaya. Sibonge kakhulu mama. Befuna nje ukuthola lokho nje mama. Uzokhuluma nobani? La ngizwa kangena busy 10 people wani yamthatha. Manje. Ngiyafunga mntana kaSiswami. Umntana kaSiswami igazi lami. Yakungenela. Ngiyafunga. Wona nabo makhelwane wami. Mina nginankinga mamncane. Inkinga anginani abantu abathi manje ubalandeleni ngoba unayo inkinga ngoba na ulanda amakhamera ukuthi bazongikhipha TV. Mina inkinga enginayo kuphela abantu abadala mina bengisifunela nje ukuthi kabo mama mangeke. Kabo mama kho kusebuswana. Francis Stam. Phela bona La kushaya sami isichathula. Nothaba umalume wakho akashaya isichathula. Ushaya mina la kuya-ona amaphepha athi matsela nelufu. Akina thorelo ya hayi. Akina yona kodwa kishwe ngano. Ngiyazibona awusokushila kasithunya amaqhaza. Akina yona. Ngibatla babone TV akina yona. Utsaba wa botsa le dithomi tsa hao tse se o yemelang. O ba botsa ke motliseditse di TV. Akina tshwanelo ya hayo. Utsaba ka go kwatele lwana ka leka. Re utlwana re bo makhelwane. Akibatli nix. Musadi wena o yeme ngwana diaparo tsa ngwana hae tse ntšha. Tsa mangwana majulia dikipa majulia dipanere tsa khehla di kae dipanere tsa khehla di kae tsa majulia di kae dipanere tsa ntate wa kama ka wena ka di ka wa ela majulia wamkhumba ngesibhamu yabona angifuni next angikhuluma amanga baba bese ngeke simbophisa ubuya lapha emadaba wayesingamisa amadaba asithuke kuphela uhlala ngithuka umuntu ongibhalisene ngwana hayi ne utsamele kaofela akina ra utlwana khotman ra ya police station atima case bontsha hore ntho e ba bolela ngwana ka ne ke bua pela lena ne ha bolelo sunya se ke se jwa so no bontsha le batho mo tleng tseno se ye mo bontsha a se ke se ntshitseng mo wena ke se jwa tsamaya ke se jwa ngsunya ha ke mabitse mana za ka ma Franco mo kentse le tlapa nna ke ba boditse nna ke nang ke ngalo wena mangwane batho ba tlo nthusa nkiba ta sa ke tlele le bona ba tla mpuela le go sa kono sa batlisiko abutwaho ya butwa ka nang ke ubutwa khongitsheli ukuthi kenzana same kinga lenginayo noma ngivuka ne bengizela ngozenzela into zami angekungene mfana wami lekuthi ngitshontshile khotman into ukuthi bangiplan ekhathula zakazima yabona khotman bangiplan bathi utshontshe inini kuze ngikhona ukuthi ubona abantu bamateksi bebeza kayingayi la bebeza kayingayi atshontshile ezinye zabhadala ngiyakaza ngene I think the best thing is ngiyayisa lokugcina ngiyakaza ngene la Sithole social worker bazoreview le case le ndiba umthetho uzodecide nami ngaphezulu amandla ngoba sokhuluma kuzokushawa 8 lo mkhukhu uzokhatha kule ntaqi ngobaba noma malaba siya ngomkhukhu uzokhatha amara ngithi wakhe baba uzokhatha wakhe ngithi
uzokhatha mina ngizotshela umphoyisa ngifunda kule jabi yaza sizeni mama yaza sizeni mama dala unathi something ngifuna indawo yakho ngcono vele sene office bro umthetho yozo decide kungabaza asihloniphe mama yabona office 2 wazo sene office sithi ngizomthanda ngopetrol athini cancel athini mamelana ukhuluma ukuthi angeke usise nakho mamela bheka asathi setla umuntu office that's it ayakuhlale la Anginankinga. la Anginankinga. khalela la ekhaya Naba. wakhala ngakababa Khabo mama. khalela Khabo mama mla. sobuya nekhotha Anginankinga kula vele bengifuna khona. Vele ngiyayibhema inyawo kafuna ukukhuluma mama. Mara kungithuka mina ngeke ngikuthuke mara bazongena. Ngizongena. Ngizongena. Ya, Grootman itla klobo ntsamo nekitla sawa. Itla uyasho lo waqala thula umsebe ukhalela umkhulu Grootman itla klobo ntshoro ba. Aba, chef. Ya, itla klobo ubonza. Ntshola Grootman. Ya, wayibona. Ngikhukwa kakiyo. Bona bawuyentse, chef. Bawuchachile batshenise dilo tsa bona, wayibona. Chef, mone kuroba, wayibona. Wayibona. lokijima waya kuyo Wayibona. ngiyokhatha umama la ushiye kuyana mkhukhu la ngizokunika umkhukhu wakhe ngithi ufuna wona ngizokhatha Mme wa mo Grootman o shile ke roba la ka ja ka monteng. Mme wa ne ke roba la ka. ulala kuphilisa Ba ntsha ba kenya Grootman ba kenya mtasho ba nore ba khone tshola tšhelete ya dijo ka ra ina ke nang keng a le bona. A buta ka nrekela motho. ulala kuphi Wa bona. oyaka manga baba bebalala kulela kamera lapho umusho washonela khona uye kubhuti wakhe kubhuti wakhe Ya, manje bengilala khona. safaka umqashi kuphi Bengilala khona. Safaka umqashi kuphi? Afaka umntwana wakhe athathe ibhuti wami nomisa ngalo ukuthi asuke ubhuti wakhe uziyenzele yena umphonga bukhona hamba la Ah, ngizobuya. ngakho uthola ungekho Anginankinga. namhlanje ngizokhatha Hayi moja la vize kusela. ya sizobona Moja ukusala la. kabantu Moja sizothengisa le nto musi Mina ngithembe moja lava nginakuya. la ngiyayithengisa Ah mina ngifethe moja lava. phethe umoja la sikhalela ekhaya Ah sobuya. wayungayika baba khuntungamile Khabo mama mla. khabo mama khuntunga kusemathunensi Naw miyakhe sister bohlala emthambeka thina sihlezi kahle la wabuya wasihlupha la. unamanga Bohlala emthambeka. Bengihlala Grootman, eMthambeka, vele. Grootman, nadula le monna motho. Ha ke tsebe re na o shiftetseng kwa tla ba ka hlo. Wa e bona. Nathi sihlala ka bo mamethu. Ya. Ngizobuya. Ngizobuya. Lana Grootman ngizobuya. la ngakho uzungena Mina ngithemba imoja la. ya ithemba Moja. Babona ngize nabo. Ngizokhatha la. Yiba abantu bazokhuluma nawo mina ngisakhulumi. Mina ngikhulumi. Khabo mama. Khabo mama. akakuzungene mfana Khabo wami baba bananke. Khabo umama kuphela uzobona Na. mangafanga mina kuzofa wena Nabo bazonceda ukuthi ngene. mangafanga mina kuzofa wena uyangizwa ngiyawupesa Anginankinga. Uzofa mina. Ngiyayibhema inyawo Ya. phela. yeah ne mina you know somehow I go to such I understand I feel ngazathi umamncane unfair somehow you understand or mhlambe sometimes uthathe ama decisions or mhlambe akwatile you understand mara asimnikeze nje umoya kancane mhlambe uzophola you understand because right now asali umfethu wenzile ama mistakes yabo in the past you understand but for now ngiyacabanga ukuthi mhlambe umfethu mangafocus ukuthi asicline yena asidini life yakhe ukuthi aye rehab and into engichaza ukuthi uyayazi i-process the whole process yokuya rehab and akekho umuntu umfostayo ufuna naye ukushintsha i-life yakhe for better you understand but other than that asisingama-judges thina asifuni ukungena deep kuma-issues ama-families but ngizomthipha namfethu ukuthi at least makafika elitwaneni eklinikhi makekhuluma ne-social worker you understand ayolungisa i-process yakhe yokubuyela e-rehab yabona ayitshele nangale case le bayi-reviewe so that uzokwazi ukuthi kube ne-fair judgment sibonge good night